Of course, I want to just visiting acting mhlambe ngisuke nje kube nomsakazi ngi-act uyabona nami ke ngishaya impama ngibe umshayi wesinqa ngibukakale lapho uyabona ngibotoza ayikho into emnandi phela nje ukuthi uya-act laphana nangu uJessica Nkosi kade ususale isinqa sakho siyasibamba e-acting yabona usibambele eduze so ngajabula kakhulu afela bakithi. Ngamane ngibize i-co-host ngegama elibhedayo kunokuthi ngibize i-guest ngikhohlwe igama layo. Mina ngisebenza nosopolitiki awucabange sengikhohlwe ukuthi honorable Zwakele Mncwango umholi we-Action SA KwaZulu-Natal noma sengikhohlwe ukuthi Bulawayo the IFP president noma sengikhohlwe ukuthi Mhlonishwa Matamela umholi we-ANC yabona noma ngikhohlwe uJohn Steenhuisen we-DA. Ngamane ngigeje nje ukuthi ngikhohlwe uNqubeko Ndlela, ngikhohlwe uSibaro Suku, ngikhohlwe uSamukelisiwe, ngikhohlwe uNkahla. Rather than ukhohlwe i-guest yami, i-guest phela ibalulekile. Hayi ngihamba noMaskandi, mina ngoMaskandi ngibhinqa mina bakwethu. Wonke umuntu uyazazela nje ukuthi ngeke ngiye kuyigqomu lapha ngiyophatha uhlelo ngithi yo lapha nezingane ezihlequza lapha ihamba ngamaphenti lapha ngensizwa mina into esobala ngiyashesha ukuthi ngiyibukele eduze ukuthi hayibo nasi sibaya sabantu simkahle so ngcono nje kuMaskandi lapha engizovumisa khona ingoma ngizwakale ngithi la yabona into njengalezo ngivumisa ingoma ngithi sebeyaphika lama 2000 bathi akusenamali akusena lutho noma ngithi yamqoma kanjani imiqomela imali so yebo ngihamba noMaskandi. Khohlwa mfana kethi mina ekhaya once ngaqeda ukusebenza imovie YouTube, Netflix, Showmax iyona into engidila nayo leyo ke kakhulu nje ama-movie mancane ama-movie ku-Netflix engasawazi manje ukuthi maphi yabona ngisho sokubuka nje uthi uyabuka ngetshetha uyayiphindi lento engiyake ngayibuka mina endala so mina ngidila nje nama-movie akukho kwenye engikwenza once ngaqeda into engiyenzayo ngiyacambalala ngithatha ifoni ngibuka i-movie why yabona ke ngahamba ke mina lapho ngisaza lesebusuku angithi vele ngumuntu oyikhonzeleke nje ke mina ibhoka angithi lapha phesheya ngise-America ngake ngayozengela ibhoka lapha United States of America kunendawo sasizengela kuyibhoka kwakuyindawo yekhala abadala engasahlali umuntu so sasizengela ibhoka lapho ke nabelungu nama-Amerikani so ishow yebhoka nje engizoxoxela ngesipoki lesaseThekwini esumlungu esibonakala sigqoke igown emhlophe ngokuxoxele ngesipoki lesisakwandundulu sasenkwaleni esiyinesi ehlezi sihayikha ngake ngasigibeza mina isipoki ngihamba noKhumbulani Khanye khona uKhumbulani Khanye lo Khanye wam studio lo walapha yakomememe lapha sihamba naye siya komnqobokazi uma sesibuya sesizonqamula ehluhluwe sesizobhisa sibheka ngasenhlwathi nasi isipoki ungakafiki nje akomthandani uManqele nasi isipoki samisi ngithi mina kuyisipoki lesimusukuma kodwa ngokuthi ke le yansizwa ke ithethanda amantombazana uKhumbulani Khanye yathi haya simele ehlobuzini sammela kumuntu wayithe ngena nje umuntu wayesengena ngendaba hawu wasengena ngendaba umuntu sithe masithi pha lapho kuzobe sekhanya khona imizi kunendawo lapho manje kuthiwa indawo kuthiwa kusengodini lapha leyo ndawo ayina network ayina gesi masithi sesidlula kuyona isipoka sekho sehlala nemoto amaphoyisa ngoba ayiqhamuke ebayeni isipoka sekho ngasho mina ngathi ayisipoki lesi nenamba sasiyithathile ngangiyithathile inamba yesipoki ngicela inamba sisihle sasithenga sakasithola ngicela inamba yaso inamba ingeni the number I have dialed at tu ngabona cishe umuntu eshela isipoki ngokuthanda amantombazane so ishow yasebusuku ekhuluma ngezipoki ixoxa ngendaba zezipoki ixoxa ngokuthi yini kunomuncu yini isipoki yini iminqo yini imikhovu yini utikoloshe lo show ngayithanda unongena ngo4 ekseni ngiyabuthanda mina ubuthongo sekuthiwa nje ngivuka ngo4 ngiphula amazolo uyabona sekuzoshona izingane lapha ngidlambe ngizobonakala ngihamba ngendlela wrong kuthiwa hawu kade waqhetha bamkhipha ekseni yebo enjalo so ngikhetha le engizokhuluma ngayo nje sabusayo.